teh malam minggu eta munding diantep wae kumaha teh. Bawa sekalian mengajar bawa apel. Di situ nyampak gitu di apelan. Munding rek di apelan. Ampikeun kitu. Nyaga. Langit biru malam minggu acara nugas pasti apel Sabtu sore bunga hati Satya kakak kasih apel kacipta imutna waktu riri muka panto kacipta manisna waktu ngobrol ngaler ngidul luap liur mumpung simpe hayang deket asa-asa ayah abah ayah abah langit biru malam minggu acara anak muda Kalau Mang Ganjar ke daerah Jakarta. Oh, apelnya ke Jakarta. Biasa tiap hari naik bis. Kadang-kadang jalan kaki. Malah sekarang sudah habis motor Mang Atang. Langit biru malam minggu harum memakai parfum apel baju baru celana ketat makan permen karet apel terbayang kekasih menanti penuh harapan terbayang kekasih senyum penuh kemesraan duduk rapat berdampingan diseling cubit-cubitan. Ada aja pulang apel tengah malam ditanya oleh Hansim apel. tapi Mang Ganjar Mang Nano malain deui boga ka Bogor teh urang barat. Oh, iya, bahasa mah fungsi ka luar negerinya. Iya atuh jadi kudu bahasa Inggris. Iya. Gara ya. Saturday night, the sky is blue. I have dating program. Yes. Apel. Saturday night, Okay. the sky is blue. Remember to my sweetheart. Apel, smiling my sweetheart. Welcome to me in front the door. Smiling my sweetheart. Talking about everything. Looking around in the dark night. Situation is not okay. Ayah abah. Ayah abah. Saturday night, the sky is blue. Dating program young boy. Apel. Urang teh bakat nih ku bunga. Ku heot ayeuna mah. Ayo.